Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kaseng FKJJP hennegasni kalapan kuburam kerpang yau Presiden Barim uba Wilbert Rani ubala syong thano kubu Presiden Jong Kaseng bat ban pens kemru ya kinongket kam ki bathamai hagani kasni lawan ban sakilang da kinong yalam Barim ke FKJJP kidekot Jong Kaseng KSU HNYF JSU RBYF bat ki bahaya ngasem Jong kidekot Jong Kaseng hagani kasni laydon langru menteri sorkar uba Sanbor Shulai uba Balajit Senrem uba Titos Khan bat kiwei kinong yalam kinong kren hakani kasni kilapan pau ye gajing don kam banya trailang halor kimat kibadei nagamanta gari bat kajai penriu kum gajing dawa ILP bat kiwei kilapan pau ye gajing don kam banyai sha namar kum kinong yalam kiya kendu bun kijing e hagani gaju kasni kaseng kilapan kuburam ru yu uba aila nongrem udukhat balashong thai na Southwest Castles Kun kari kan mau kong ban yit kari la jong kun dap shin rang I mei o ki rew ya pi kan on Jishai ka yin ka sem hala ka rempe pilong u kat nu ken kun ya pi ba kari kan skol saro. However, we have a group, we have a WhatsApp group in Garawis, particularly for Garawis, we have a WhatsApp group, and everybody has conveyed their well wishes to Ba Wilbert. Everybody conveys their well wishes to you, Ba. So I would like to express that on behalf of the people of Garawis. Secondly, I would like to remind Ba Wilbert, I would like to tell him that in Garawis, we FKJJP, we live by a court. The court is once in FKJJP. It's a very easy court. Once in FKJJP, always in FKJJP. So even though you are formally retiring from the post of the president of FKJJP, you'll always be in our hearts. You'll always be regarded as a member of FKJJP in Garo Hills. That is what our people from Garo Hills wanted to convey to you. Paro kalai teligi sang balang ngilang kongu ngila menjur lang banong ba ngin pentanda no bat ailat yo pai ba kabri nyo trap bagin jet pat ye kinong ilam ki balong sisa kita kinong ilam statesman nyuma haju ke sarkar kilai platform no ke MUA2 hai di kisna mabsa kalai la khot pat ye gisang balang hadin sanbanai andala penskam ya ke sarkar MUA2 Haga aku kendai 3 Agos Arzal Kadlai habang ilek bansong ke jingyalang habok sekretariat ngakendit banong along kek bayu terong ngamong syup saya kenal om terong anaconda namar hak tegesngi la sei Jakarta ka manifesto banong bapek ka manifesto jong ka kongres Kamsyam Ladon kata ka ILP Kamsyam la mention ru sikintin ya udak I dan ULP wala kataro kipat ba kita ki voters jong ka Meghalaya ki vote kinang syanya yangi bangin penyat ya ka sarkar namar ka jingya inti jong boy ne jong boy khot ka jai penriu kham tam ikin hun ki ba jumi syakman bantan rong ya ka khia ka shon jong gari ba ka jai penriu ko ni ju tenggu bat ni ju kendu ya sebut pak kicing ante kita kicing pun sien pat kilong kicing ai nasim yangi haman kiliang khamtam gi yam hakum kini kisngi khamtam kan ni generation ke jungi ke bala khamsai habrok kiliang kadon khamtam ke jinga kren jarum bachnen hakini kisngi kidon ke jingong lada syasho tukar giyong kidis kot sembalang syat thap tukar giyong pipa pi ginu
ilam seng balang ngebu kacing kali ya wei orang ba badan kebor juga an sin kisngi hakini kisngi lalai nyong ang lalap syak kanjat chat show kar piong kedai git kot bat pa kini ilam seng balang lalap syak kanjat syak show kasih manu sapuson napi kum kisam la akren de kum utkot jong kacai penreu namar kacing takha kacing sat cuki samla iksingi kajol hadu kata-kata ba andi dang pen mau ya ke jingjai nanti handai ngaso bandong ijialong bat kiman hadu kat ni kacing takha de namar kumbaong babi pul mene ya ketubeng ya keren pu yutiu ngaong ba labun pelat kita isi kertem tuna masidor pun tak ginong yodur ndai balur kita karang kasa sera jong jat menreu ngijuna apa bat ka jugran lu barbor pambangi kran saka jadi jong san perte handai langi perkhat yek isu beper imlak banyak khapat ndaka jadi jong san perte kapan perkhat yang iwai bubai kum kisamla kiski jugran meju selok Baimat kaya kedon kap yang ban sandor ban sim ke senjam ke batamai kom perkat perlan. Baka ikhtiar ke jongi bangi perkubor yen. Ban rai kan cari singi ka syong hangi wei pe ko pinong snong pura jong jalan. Boy. Hey boy. Gonna take a boy. Ya dijungnya keren baro jong ginong keren Iban Ahmad bat habangah perkhat ya ladi habangah syong hagani kapur ngasno ya ladi kumangawan haganu nu ka kenja kelas lani ka institute kabalong kum ka refresher course lani banyo retreat ya ladi balay ngong kum ta namar balay yangi lapan he pensang lapan rangma nado kapur kabang yesyem menta kum kinong yalam jong keseng balam akan mau kapur bangadang kena samla nampat yo ya kaburu ka kapur illiteration hem haga jungye ki jong kesnem hak kendai spa penyo prapra bad hadin jong itu gisnam hadin bangila mino na KSU ngila join bad ngila perkhat lang hamtam apa kejinglam jong bak sounder strong kaji belum presiden beningkong jong ke FKGP ya kaba ngila form ya ke digesek hoi menta kum gesek FKGP bila syem ya shibun ki isu hak ini kisnam ki baladap hendreng akwa ban pen kan mau ipi ya ke digapur baya ke FKGP la seng halor ka we kan norem jong kilai kali ki isu ki bagi ki hak tu apor ki balak si hado menta kidang dei ki isu ki badang em bakata kita kilong ka isu jong ka border isu lani ka border problem ka baar ka dei ka join kada bat ka balai ka dei ka trading license kini ki isu ki bagi layak ki hak itu ki por mentan bagi pastor Griffith ngidam ya keren hagapor ka jongi ngim judan jing rakhi henry ngidon tang ka jing yaki ngim yo por hagitu Islam bangin pelong kinu jing rakhi henry ngidon por
tang ha ka jing ki na ta ka daw ke ka mga kwa ban pen kan mau ni ka po kalong ba kum kisang balang pilong ka jing chngan ya ka jat ban riu ha ba kisang balang ki ka jat ban riu ka so chngan khoi ngi kum kinong mi khmat ngi dan la ka jong ka benta henrei ka basnosi kalong kum ba pilaya om na ginong ilam jo gilai tali kisang balang bakani hagani kapor ngidon kam ya ki statesman ngimdai bandar ni kita ki businessman henrei ngarung ngajupan kan mau ya kani bang ngajukran barabot bagi don kam hagini gisi ya ki policy maker omdai ya ki social worker ngai nga somsi banong bang jinglong jo ki pai ba hagini gisi kijin ya ki nomi khmat omdai bagi don ni ka quality henrei kipet ya ka quantity kipet unu balak ban sam tiar unu balak ban sam pisa unu balak ban sam balangket henrei kipet ya kita ki nong yelam ki balak ban le ye ya ka jai beriu PUE menta ha assembly 8i da ka live telecast na po assembly kanut kinong mikmat ki bajukran ha assembly kanut ki bajurias kita ki issue hapo assembly wat askatariat ro gidunai kata tenata kadau kajing penkan mau ke jongpi kisang balang ya kani ke benta ngasno kalong ke badai por hado kata syuai ke ba ini poi biang haus nem arajar apulai balingnya keren ya kata ngisung tu haba pi kisang balang piaki Himban siru banyaki henrei ka donro ka jingta habag yaki kibadok kibasuk ki ut akan mau agi por jungi FKGP ki om tang lade ka por piskot kimi ki FKGP lagi kinograp ki om ta ki om iman don jinga de iman mo gini kisang balang ba kita ki kharkaya ni mahajon bani pen kiudor henrei ka mde kata henrei ka por ka dawa bagi seng mahalang ki haban yaki ngihaban pelong ki ban ngihap pelong ki blackout ngihap pelong ki jingi ki kabi ke korupsi ya lapnyat ya kong ting kasnam matuj klem sange tuye wat yam randin watre bakboy shatong wat ong sang jing ma ya piang kacang kakong upat kahima yang kentla imam benar hari baik inai ngan chen ising you be delay aki mau benar ki mau bersih kidang en keteng kana hadu mentah Barkani teman siam jom kajinga don ringkan karne kat bak FTP kadang ne kat bak judge dulu jungi kadang ne bar kemono ipi ngawan hang ne tang ban vacate ya post mak kitam just to vacate the post of presidency but I'll be the member of KSP forever kata kali kejingan jungi ne pun kalau bangi pelaj ke post yang ke kam presiden nomor 6 kan yang baik ke kam nidan sakoi pat ke bentar kasi nidan laka jingket haji pat ke bentar kata kenal ngindang ne ban ngindang dei udhat jong kaseng FPG undan bala ban law ni syong ma la ban law ya ketika jingket jong aku presiden dei kaseng FPG mlah penam ba emlang ru keju ma baju kini ke perlok ki jong i postography bu nei bangam la ban jer keteng na semua kata kali ke julong jong dalam jong kaseng FPG ke FPG kami ina lam kilet kiwan ke FPG kanne kaskem bar kumba julong ke jing trela
ngasngo ba tentang abang perkat yagi nongkit kam sang balang ngaju so sunai nomor ngadamat ya kini kejingan inti kejongan kisang balang ikran mentah ki bubun kisang balang gidan aga beri nyotra kejongi ngakan mai gue kentin ki bagiong ba menkeni bujur selam menkeni bujur selam ki nongrak ki bod kemno giong ba lajur pelap selam ladu lur ki jingtung lada amdan selam ki nongrak giong kemno bupli giong ba amdan selam ladu ki jingtung mlong shu ki jingtung kaju sarkar jongi nyamat mentam MICL no dajur selam ru nyolaj lur siding da rang selam ru lur siding Cini mati kata, tengah apa menunggu ni ba. Dabun tan kisang balang ru, kibam soto ia kejing sisa, kibam soto ia kejing ket kebakia, kibam tip ia ketemai ia kumur kisang balang, long tek kum tu slap ko pendu ia kejing tung. Haka jaka bagi kum kejar berdeng ini ya cakaman, kibun bar kisang balang ia tungku keluar bar kisang balang, nimpoi sisa ia. Ambui perlok janga, wang bawal bar kilai hayau, kenting ibu mau sejerong, hayau dua. Nahap nak keli sung balang. Tengah ngong kuno nahap nak keli sung balang ba. Ngong insol jangan to. Wong em. Temar hari jungi hari kasih jungi labun setang kisang balang. Don lut kisang sekendong mencerot. Pinong ngesengi ke alfabet kila lut ke alfabet. Hakar teng di kisang balang. Tengah mun banang banga penram ya kiwai pat kisang. Lesin. Hari ngakwa ban kentan darsal. Iki bami hakar kerteng di kisang balang. Balar pidon sisa ban syakri ke jabri nampi ke jingkitkan seting nomor ngiyakit lang kibupun pi jingkran kimi yangi kisang balang nomor boleh nomor berapa kemat padlot syakri dar kisang balang apa nong yakini kinong lam kunon mata lar pidenya ke KSU HNF RBF berboro kamtam ki para kisang ai dan FHP ana pi kamen sim beri belong sim bersata dari ko apa kiri ke jabri nomor ke jingkna kinwan syapi Maksudnya di pasan bor mai dungi lekran nilai di mana? Pasan bor mo. Yang ngasih jero ba, ngali keleng-keleng jero ai pasan bor. Marngong damdei pasan bor mi jachulai po. Mi nong mikmat jachulai po labat mo. Damdei ba hek mi aja hek teng po pentor. Bar ngaken mau ba. Kadon gue jingja boya persa jona po sar pi jonga laban. Nomor di nak niam terai sing ngasi tinggi kan kam terai sikatang. Jadi di merai sikatang tengah penyak ke jingelang kumukni arkmi tengah penyak ke jingelang dalam dia ngomong sanbor pi pindah selum na pindah syu basanbor yang wah aiding mengar selum ngal keluar ngau kunyi pertip mun ban aiding mo dikatakan ke jingkit jeng dalam sing walang sultanat kidan ke mensim kidan sya ke mensim nam ta kidu kisu ni semua sorang nam ta jungki balimba jungki ni arti kijat kasih ki berpersen ya ke konsumsi kepada generasi. Ini musuh serang. What pek tadi ya kijing tuna. What pek what kedau tadi macam beri. Ngaku apa nong? Menkani ngakran kau ini ke program post social media. Abang ngalah scroll lagi ki comments. Ngalak bagi comments. Lalai kujat pangjunga. Barang itu ibi kini ki barem martang tegi barem siapa bi. Siang porjungi mana basan bodan bab lalin. Yang menangi barga bajar bos. Ngili baik atam kali kerja ke pemerintahan ibi dalam sembalang. Mentah pikiran keluar san dah social media alami ibi. Pikiran keluar, mak kiran ki perlang ni, ki media kita najan, kiring ki pedia ki media ke jungki. Pimla boleh keluar su. Kadai ke yong ki beliau walking in a tight rope. Pihak antelai berit. Dan mencari bekeran meeting itu karena si song basong. Ne rumah sin song sin ru milai mo. Nang kenal pemban ki beliau dan ki beliau tang simina jiat yang beli milai election. Nang beli am filam simina jiat kan. Sebab ini kenal apa kata apa? Hari ini custom kan. Corruption fidal ngan fikoi election.